Cool. Zdravo, moje ime je Ajda Kokolj, sem magistrica inženirka strojništva in sem menedžerka oddelka za dobavo za poprodajo tovornjakov in avtobusov pri Daimlerju, kamor spada Mercedes-Benz, locirana v Pragi. Jane Goodall. Tek pa, ko lahko kajtam. Mislim, da bi mi dala high five. Bodi disciplinirana, vztrajna in pa jasno vedno povej, kaj si želiš sebi in ostalim. Cool. Ni vsaka bitka v poslu vredna boja, je pa se vedno vredno boriti za ljudi. Nisem marala občutka, ko mi kaj ni šlo, tako da sem se koncentrirala bolj na to, kaj mi je fajn in kaj mi gre.